Sanibonani-ke ubongiwe Indlovukazi Ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Lona-ke umamgobhozi wenu wodumo oniphathela zona zishisa on my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like and comment. Sanibonani-ke ubongiwe Indlovukazi Ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Kunomngane wethu-ke ongena izolo la wathi Bongiwe Ndlovukazi, ngiyacela ungixoxelele lesi story nami-ke yabo manje 1 AM angifuni ukupholisa amaseko, also angifuni ukumosha le makeup ngoba ngiphuma emgrooveni ngithi angisixoxe story sakhe. Uthi uhlangane noGayi, uGayi wamshela ukuthi makamshela uGayi uthi uthi ba avela amthande uthi bajole, uthi ba full swing uthaqa into nje yamanje. Uthi then uGayi bathe nje besa kuyi honeymoon phase besa full swing kanjalo uGayi avela disappear amblock untombazana. Uthi uGeli ngizama ukumfonela uGayi uthi lutho, kusho umngane wethu ufonela uGayi. Uthi uGayi azama ukumfonela uGayi akatholakala, umblockile. Uthi makamfonela ngenye inamba yaring ifoni yakhe uthi makayipick up ethi ukhuluma naye, hayi lutho uGayi akakhuluma. Okay, uthi wenza iphoza amsheme sicela ukudla ninganaki. Uthi-ke cause kade ngidla manje ukwatapheya guys. Uthi-ke bese ukuthi ngelinye ilanga uGeli umngane wethu uthi uhlangana nomfana ngakubo. So mabahlangana ngakubo like elokushini nje indaweni eyi-1 baseGoli bonke. Uthi mabahlangana and then uGayi abesencinga untombazane athi untombazane ngiyacela ukuthi sibuyelane, ngiyaxolisa into engayenza kuwena. Uthi amtshela ukuthi une girlfriend ajola nayo ikhona nje wavele wamblock. Uthi ngaleso sikhathi ngisahethikile nje lo muntu lona uvele wanyamalala like ngihappy. Okay fine. Uthi usisi uthi uGayi abesethi ngiyacela ukuthi uzohlala nami, mina ngihlala nentombi yami, sizohlala mina nawe nentombi yami sobathathu. So sizobe angazi noma 3 guys kwenzekalani mabe bathathu. Sithembu singalotsholwanga, sithembu samanga angazi, kodwa uthi-ke ya bazojola kanjalo ke bazohlala bobathathu. Ucela ukuthi amove in and intombi yakhe le khona imind. Hayi uthi umngane wethu ngibona ukuthi hayi cha lo uyangidakelwa ke nje. Uthi bese ethi athathe inamba kaGayi athi uzocabanga, but knowing very well ukuthi ngeke azayicabanga nje lo ntututi. Okay, uthi manje uyacela simsize uthi kahle kahle into eyenza ukuthi axoxe story, it's not that ufuna ukuphindela kuGayi. Uthi into eyenza ukuthi axoxe story guys ukuthi ucela nimnike ufuna ukurevenge kulo Gayi, ufuna ukuthi a revenge nje into ephuthumayo nequick. Uthi ucela nimnike amathiphu uthi amenzeni, uthi ufuna ukumenza into ebuhlungu angeke aphinde ayikhohlwe. Uyacela ukuthi nim-advise ukuthi iliphi igoda angamgila lona and amgile kanjani. Akafuna ukumbulala, afuna ukumenza izinto ezithile, but ucela nim-advise ukuthi amgile kanjani uGayi ukuze uGayi angaphinda ajwayeleke amantombazane, especially because uGayi wamshiya enjani, ehethekile. Hayi adviseni guys, mina nginayi-advice kamngani wethu. Ngiyacela ukuthi nimsize nimtshele ukuthi njani le makeup, kodwa nengibona yini mangithi phaka. Danko, bye.